Tekereza wibereye iwawe mu rugo cyangwa se uri mu nzira ugiye gushaka imibereho y'umuryango wawe, maze mu kirere hejuru yawe hakaba hari ibyuma biguruka bitagira abapilote. Ibi bizwi nka drones bishobora kurekura ibisasu isaha iyo ari yo yose, nta mpuhwe, nta marangamutima, n'ikoranabuhanga gusa rikurikirana ubuzima bw'abantu. Ubu si ubusazi, si filime z'imimbano. Uyu ni wo muriro mushya udasanzwe abasivile bari kunyuramo hirya no hino ku isi ndetse no mu gihugu duturanye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muraho neza nshuti bakunzi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose. Mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi, mbanje kubasuhuza no kubifuriza amahoro aho muherereye hose. Muri inkuru yacu y'uyu munsi tugiye kugaruka ku mpuruza ikomeye cyane. Impuruza iteye inkeke yatanzwe n'umuryango w'abibumbye UN ivuga ku kuntu ikoranabuhanga rishya rya gisirikare riri guhindura isi, isibaniro ry'urupfu ndetse n'umwobo w'umuriro ku basivili b'inzirakarengane. Tugiye kurebera hamwe ibikubiye mu nama ya 62 y'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu Human Rights Council yateraniye i Geneve mu Busuwisi. Turaza kugaruka ku magambo akomeye ya Volker Turk, umuyobozi mukuru w'ishami ry'intambara zikoresha ibyuma biguruka bya drones n'intwaro zikoresha ikoranabuhanga rya AI cyangwa Artificial Intelligence ziri kwica abantu ku bwinshi. Turaza no kwinjira mu mizi y'ikibazo kuko iyi nkuru zigaruka ku cyane ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi makimbirane ari kubera hirya no hino ku isi. Fata icyo kunywa wicare hamwe kuko ibintu tugiye kuganiraho ni ibintu bireba ubuzima bwacu bwa buri munsi n'ahazaza h'umutekano w'isi. Niba utarakora subscribe, kora kuri iyo buto itukura noneho twinjire mu nkuru yacu mu buryo burambuye. Reka dutangire iyi nkuru. Iyi mpuruza yatumye isi yose icika ururondogoro. Ku wa mbere tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 mu gufungura inama ya 32 y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu i Geneve, Bwana Volker Turk yatanze gasopi ikomeye cyane. Yavuze ko ishusho y'uburenganzira bwa muntu ku isi iri kugenda nabi cyane mu buryo buteye ubwoba, kandi kimwe mu bintu biri kubitera ari impinduka zihuse cyane mu buryo intambara ziri kurwanwa bitewe n'ikoranabuhanga rishya rya gisirikare. Kugira ngo mubyumve neza, mu bihe bya kera intambara yarwanwaga abasirikare barebana imbona nkubone. Uyu munsi ibintu byarahindutse. Volker Turk yavuze ko ababajwe cyane kandi atewe ishozi n'ukuntu mu byemezo bikomeye bifatwa n'ibihugu bikomeye ku isi usanga agaciro ku buzima bw'ikiremwa muntu gasigaye gasuzugurwa mu buryo bukabije. Ibi byuma biguruka bya drones ndetse n'intwaro zigenga, no kuvuga izo bita autonomous weapon systems, ziri guhindura isura y'intambara z'iki gihe kandi ingaruka mbi cyane ziri kugera ku baturage basanzwe badafite aho bahuriye n'amasasu. Volker Turk yagize ati, mbabajwe cyane n'ubu buryo bwo kudaha agaciro ubuzima bw'abantu buri kuranga ibyemezo bimwe na bimwe bifatwa mu rwego rw'isi muri iki gihe. Turi kubona impinduka zidasanzwe ku rwego rw'isi mu iterambere ry'intambara. Uyu muyobozi ntabwo yagarukiye mu magambo gusa, ahubwo yatanze ingero zifatika z'ahantu ikoranabuhanga riri gukora ibara. Yavuze ko mu gihugu cya Sudani drones zirasa kure cyane, no kuvuga izo bita long range drones, zasenya imodoka zitwara imfashanyo ndetse zisenya n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi bituma abaturage babaho. Muri Ukraine ho yavuze ko ibitero bya drones bitahagarara byisha abantu batabarika ndetse bikwirakwiza iterabwoba mu baturage b'abasivile. Yongeyeho ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Gaza, muri Israel, mu gihugu cya Lebanon ndetse no muri Myanmar, iyi ntambara ya drones yaremye undi muriro udasanzwe ku baturage. Ndetse yaburiye isi ati, umuryango w'abibumbye umaze imyaka myinshi uburira ibihugu ku ivuka ry'intwaro zigenga zica abantu. Ati, reka mbabwire ukuri, ibi bintu ubu byabaye impamo niyo si turimo. Reka noneho tugaruke hano hafi yacu mu karere dutuyemo mu bihugu uyu muyobozi w'umuryango w'abibumbye yagarutseho bikomeje gukoresha ikoranabuhanga rishya rya gisirikare harimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi biravugwa mu gihe haba mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'ihuriro rya AFC M23 zikomeje guca ibintu.
muri uru ruzinduko n'iyi raporo byagarutsweho ko leta ya Kinshasa ishinja leta y'u Rwanda gutera inkunga umutwe wa AFC M23 nubwo hari imbaraga nyinshi za diplomasi ziri gukorwa, yaba gahunda yatewe inkunga na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibiganiro bya Qatar ndetse n'imbaraga z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Impande zombi zikomeje gushinjanya kwica amasezerano yo guhagarika imirwano ceasefire. Ibiganiro bisa n'ibiri ku mpapuro gusa kuko ku kibuga ibintu byifashe nabi cyane. Ariko si ikibazo gikomeye ubu ni ikihe? Ikibazo ntabwo ari ugukozanyaho gusa, ikibazo cyabaye ubwoko bw'intwaro ziri gukoreshwa muri iyi mirwano. Vokatak yerekanye ko umutekano muke ndetse n'imirwano idahagarara byabaye inzitizi ikomeye cyane no ku buzima bw'abaturage mu rundi rwego. Urugero rugaragara yatanze buhari icyorezo gihitana abantu cya Ebola mu burasirazuba bwa Kongo, ariko se abaganga bagerayo bate kugira ngo batange imiti no gukingira igihe amasasu akomeje kuba menshi ndetse na drones ziri kurasa hejuru yabo? Imirwano iri kubuza ibikorwa by'ubutabazi n'ubuvuzi kugera ku baturage bababaye. Ndagira ngo nimukeke ko ibi byatangiye kuvuga uyu munsi. Oya rwose, iyi si inshuro ya mbere umuryango w'abibumbye ugaragaza ko hari ikibazo gikomeye cyane cy'ikoreshwa rya drones mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi byaranditswe ndetse bishyirwa muri za raporo ko impande zose zihanganye zongereye cyane ikoreshwa rya drones, intwaro ziremereye za muzinga ndetse n'ibindi bisasu biturika. Reka mbibutse gato, mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka turimo 2026, mu yindi nama y'akanama gashinzwe uburenganzira bwa muntu, umuyobozi wungirije w'iri shami rya UN ryita ku burenganzira bwa muntu Madame Nada Al-Nashif yatanze imibare iteye ubwoba. Yatangaje ko mu kwezi kwa kabiri gusa k'uyu mwaka 2026 habaruwe ibitero bya drones bigera kuri 31 mu kwezi kumwe gusa. Yavuze ko uyu ari umubare munini cyane utarabagaho mbere. Iyi mibare yarashimangiwe n'ikigo gishinzwe gukurikirana amakimbirane ku isi kizwi nka ACLAD, nacyo cyemeje ko ayo maraso yamenetse kubera ibitero 31 bya drones n'ibindi bitero byo mu kirere byabaye muri uku kwezi. Ukwezi kumwe gusa nyuma yaho, ni ukuvuga mu kwezi kwa kane 2026, undi muryango ukomeye uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Human Rights Watch nawo waraburiye. Berekanye ko intambara yongereye ubukana mu misozi miremire yo muri Fizi, Mwenga na Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko uyu muryango wabigaragaje, ibintu byatangiye kuzamba cyane kuva mu kwezi kwa 11 k'umwaka w'2025 ubwo hatangiraga gukoreshwa drones hamwe n'indege z'intambara. Ibitero bya drones muri utwo duce ntibyisha abantu gusa, ahubwo byasenye ibintu byinshi birimo n'amatungo y'abaturage mu byaro bitandukanye. Urumva ko abaturage batakaje ubuzima ndetse n'icyabeshagaho imiryango yabo. Reka tugaruke ku magambo yuzuye ubwenge n'akababaro kenshi ya Vokatak asobanura ubusazi bw'iyi si turimo kugeza ubu. Yasobanuye ko ibihugu bikwiye guhagarara bigatekereza ku bibazo by'imyitwarire mbonezamuco n'amategeko bituruka ku gukoresha ikoranabuhanga rishya. Ibihugu byose byagakwiye kumvikana ku buryo bumwe bwo kurinda ubuzima bw'abasivile ndetse bikongera kwiyemeza gukemura ibibazo hifashishwa inzira ya diplomasi n'ibiganiro. Vokatak yavuze ijambo rikomeye cyane rijyanye n'ubucuruzi bw'intambara. Yagize ati, kuba watekereza intwaro ihagaze akayabo ka miliyari y'amadolari ikoreshwa n'ikoranabuhanga rya AI, no kuvuga ubwenge buhangano artificial intelligence, igahangana n'ubwirinzi nabwo buhagaze miliyari y'amadolari kandi nabwo bukoresha AI. Ibi byerekana ukuntu intambara iteye ubwoba, itagira umumaro kandi yuzuyemo ubusa. Aha yashakaga kuvuga iki? Yashakaga kwerekana ko amafaranga angana gutya akoreshwa mu gusenya gusa, mu gihe yari akwiye kuba akoreshwa mu kubaka ibikorwa remezo no kuzamura ubuzima bw'abaturage. Yakomeje avuga ko inzobere mu by'umutekano zikomeje kuburira ko ibi bikorwa bya gisirikare bidafite iherezo, bisenya uduce twose uko twakabaye, nta kindi bimara uretse gukongeza urwango ruzabyara abandi bantu b'abaheza nguni mu bihe biri imbere. Aya makimbirane ntabwo azigera azana umutekano urambye.
yashoje yibaza ikibazo gikomeye ati tugomba kwita cyane ku masoko y'imari atera ubwicanyi. Ese ubu ninde wungukira muri ibi bintu? Tugomba gusimbuza ubukungu bwubakiye ku ntambara dushyireho ubukungu bwubakiye ku burenganzira bwa muntu. Uko tubibona rero igice cya diplomasi nicyo gikomeje kuba ihurizo rikomeye nk'uko twabigarutseho. Inzira za diplomasi ziriho ubu nka gahunda y'i Washington ndetse n'inzira y'i Doha ibera muri Katari, yewe n'ibiganiro bishyigikiwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Yego ni byiza ko biba, ariko kugeza ubu bisa n'ibiri ku mpapuro gusa. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ntibakeneye amasezerano yo ku mpapuro, bakeneye amahoro aboneka mu by'ukuri. Bakeneye ko ikoranabuhanga rya drones n'indege z'intambara rihagarara kwamishaho ibisaso. Ibi biri kuba mu gihe umwuka mubi hagati ya leta ya Kinshasa ndetse n'u Rwanda ukomeje kuba mubi, kandi n'imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshyamba za AFC M23 igikomeje. Ese wowe mukunzi wacu ukurikiye inkuru, urabona ibintu bizarangirira he? Urabona ikoranabuhanga rya AI riri mu ntwaro ndetse no gukoresha drones bidasubiza inyuma ubumuntu bwacu? Ese umuti w'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo waboneka ute mu gihe intwaro ziruta izindi mu bukana zikomeje kwinjizwa mu kibuga cy'imirwano? Ndagira ngo muduhe ibitekerezo byanyu ahagenewe gutangira ibitekerezo aha hasi muri comment section down below, ubundi dukomeze twibanire 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.